Hello, Kardom, and welcome back to my another vlogs. Pini bangke aku adama sar kidun tujipu longni ke chengsi ke phuloni lapen ke second bangke Dokmoka. yes. Nolom ke adama sar da ong amase kidun da pachetangon it tedlo. Naluma ke don jipo amlo. So this is our today's outfit. Pini bani li bangke pini biko banching tangi it tedlo. Ani sopping matide. So yeah. Sureta market. Con hả phải xí hả? Có tan cái dog big one kìa. Con ăn lắm. Bà pocket me too. Pocket. Đồ lang có gì? Ya oxygen hả? Gari ang dulu kamu palang dulu gari. Biya tak ong panon lam tu je. Non lam ali peneng biya ong chat chat. Chalo Phuloni corner berong and this is the gift for them. Thank you so much. Kan anto dun first lo nito bangke. Ari char sapal dalo ni. Chana. Chupi ben pa off will be best I think. Di pulang si do mana? Bangke joko dulu. Anto tao nang garling pi maparok pila. Nang ke pinipikaw ching thang lep. Arling pi vek lagi na bongoli pi bo nang ke. Pani puri ada ya. Mineral water. अभी बनाएगा ना ठीक है एक तो टेस्ट करेगा तुम लोग खाए ना चलो फिर आ गया हम लोग खा लिए ना मान लो ड्राई डो बहुत झाल है बच्चा लोग देखता है डबल आ रहा है बच्चे खा रहे हैं पानी तो पानी पीजिए झाल नहीं है झाल लगा थे बोला क्या ला गुटी गुटी है गोटी गोटी है ये और मना ठीक है कैसा लग रहा था खाना खा लिया पानी पूरी भी टेस्ट कर लिया एंड देन नाउ कॉफी laban adun tu Dokmoka biya bang ke upay wala ba arling pin na sadun taon amin coffee din mo hello everyone non bang ke ja tawar da bipik gari chapek dorde highway and dambam la gari nang kang thumlo for another second stoppage and then I'm so full that I won't be able to eat Dokmoka damasar lomake chun ela ya dak to chom pe thek the ne ke ko nama ke cholong te che pang khrang ling ko asap to chom pe thek the ala nili pai tum same na la ha Bahani bang bom lo. Tu mama ini. Dokta location lang kailangan minsan putukan hindi. Okay, so this is my today's outfit. See you in next stoppage Dokmoka. Gari bang lang di.
Pini ni payo je dang macam lang nak. Ayah. Bayar dia lang macam lang na. Pini na je lang may pen. Hindi ganyan sa pilo. Apa iso pinakul. Pancun lang ma. Dagi. Sino na po try that po? Hello, Dokmoka people. Non-ke. Taros showroom ladies, gents, kids wear. Dakke nito nini dumadakan lo alam so Dokmoka magtatang snake for. So let's go inside. Ilang ma. Lagi baby embroidery pen. Dibayar lah. BB embroidery. Embroidery. Kami thang si rồi dia. Con ăn lấy bạc. Tak mandi asin ni lasan na quality na lo. Quality. Laba 1500. 1500. Pula sa quality bang 18. Hala bang ya? Ako pa man na. Pink is lovely ya. 1500. Oh, purple he. Labang kinan suruh ibam lang 1500. Another wedding at Dokmoka. Talo pa maho. Yan po bang tignan mo kayo. Ko'y nakilala. Hector bang ilalo ko dyan, labo? Special. Chocolate. Thank you. Bifu pen. Hi. Kanon po. Bifu asar na kamke. Kamke. Anton Tigathar. Rasa alam ihim penjili tu mengkitan pakang pon mo. Playback. Music. Oh my God. With this, I'm gonna end today's vlog. So thank you each and everyone those who are watching, and please keep supporting me, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Till then, see you in the next video.